إيجالاس أعوذ طيب. بالله من الشيطان الرجيم. إيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. إن شاء الله. درسي تفسيرات رانتنا. تفسير سورة يونس آية ديدمي تكفر رأي قال سجنتا دبرت خيست ما ديدم مفرت مال برني تري. آه، كافر توني ورمك كاسون مشركتون sun maal jedha nabi muhammadin sallallahu alayhi wasallam lawlaa unzila alayhi ayatun min rabbihi mucjizaan yooki raajiin nuti barbaanne maafi rabbii isaa irratti hin buufamini. Kana rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra akkas ju'u maal deebifta jedheeni faqul innamal ghaybu lillah. Suni ghaybiidha beekomsi waan fagoodhaa rabbumaa fi amma isaan ka cadaabumaa ukatti asitti buusufaa barbaadan. Waan adda addaa ammaasiis egaa biyyuma isaanii sanfaa'uu biyya makkaa san gartee gaa lafa dirree godhee gaarren gartee gachi keessa jiru sun faa warqitti ziqeefatti jijjiiramuu fi kanaafuu kun egaa humna tiyyaa miti. فقل إنما الغيب لله جئيني فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Isinis taa'aatii eegaa akka isin mudatu anillee warra isinii wajjin eegurraahi ji'iinii je. Ammas rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ayata diidamii tokkoffaadhaa kana keessatti xabiyaa ilma namaa xabiyaa kaafirtootaa وإذا أذقنا الناس ilma namaa kana hoggaadhaan dhamsiifne je rahmatan jechuun rahmata hoggaadhaan dhamsiifne. من بعد الضراء مستهم eega rakkina isaan tuqxeeti jechu amma fayyaa eega dhukkubaati hayyee duruma hayyee eega gartee gaa hiyyumaati rooba hoggaaniif roobsineef eega duraan gartee gaa rooba dhabanii hongee irraa kuchiifnee biyya isaanii biyya quufaa goonee hoggaa roobnee fi idhaa lahum makruun yeroo kana gartee gaa tooftaa baasuun tahaadhaa fi aayaatinaa keeyyattoota keenya keessatti aayatoota quraana keenyaa hayyee balleeysuudhaaf amma isaan kijibsiisuudhaaf qishinaatti godhuudhaaf shira xaxan jechu. Rizqii rabbiin kenneef san rabbiitu nuu kennen je'an ni morman dura dhaabbatu waan biraafaaf kennan. Ayyee akka waan taabonni isaanii faan isaanii gooteefaa godhan. Ayyee qulillahu asra'u makran ayyee rabbumaatiitu tooftaadhatti isaatu saffisaadha tooftaan kasaatu jarjaraadha jiitti meechara. Inna rusulanaa dhugumatti ergamtoonni keenya yaktubuuna jechuun ni barreeysan ji'iini maa tamkuruun shira isin xaxxansan tooftaa hamaa isin baaftansan ni barreeysanii amma diin kanatti qishnaa godhuu hanjamaatti godhuu itti ashoofuu maal kun hundinuuhu hojiin keeysan hundinuu barreeffamaa jira ja'a. Ayye inna rusulanaa yaktubuuna maa yamkuruun qiraatiin jettus jirti laamma bakka taatana yaatti jiruun ayye maa yamkuruunaan shira isaan xaxansan jechu tooftaa hamaa isaan baasan san ayyee ergamtoonni keenya kan malaayikotaa ni barreeysanii akkas jedha gaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa huwa alladhii yusayyirukum rabbiin isa isin oofu sanii isa isin tiksee isin oofu fil barri wal bahri fil barri jechuun lafa gogaa keeysatti lafa gogaa irratti magaa
yaabbii adda addaa nuu kennuudhaan. Yaabbii adda addaa amma fakkeenyaaf tiknooloojiidhaan kun gartee makiinota fa'aa jira. Yoo gara beeyladootaatti deebinees gaalaa fi harre'ee gaanga'ee fardaa waan adda addaatiin wal bahari jechuun galaana keessaas jechu. Amma galaana keessatti doonii fi markaboota garagaraati. Hayyee kanaan rabbiin ka isin tiksee isin oofu jechaadha. Hattaa idaa kuntum fa'idaa kuntum jechu. Yeroo taatan filfulkii doonii keessatti hoggaa taatan wajareyna bihim hayyee namoota saniin hoggaanii fi deeman doononni kun. Ayyaala iltifaataa jira laammaas keessatti duraan amma maaliin ramaddii lammaffaatiin itti haasawaa dhufe hatta idaa kuntum jee laamma hoggaa taatan isin jechu ramaddii lammaffaatii khixaaba wajarayna bihim jee deebi'ee hayyee gara gaybaatti jijjiirila wajarayna jechuun hoggaanii fi deeman dooniileen sun bihim jechuun hayyee imaltoota saniin biriixin xayyibatiin qilleensa gaariidhaan hoggaa deemanii wafarixuu hoggaa gammadan isaan kun bihaa jechuun doonii sanitti saffisa isii sanitti hoggaa gammadan hayyee jaa'atahaa jechuun itti ni dhuftii jechu hayyee doonii sanitti riixun caasifuun riixun shadiidatun jechummaa qilleensi jabduun hayyee bubbeen bubbiftuu taatetti dhufte jechaadha. Sani bubbisaan isiidhaa jabduudhaatu itti dhufa. Wajaa'ahumul mawju hayyee dambaliin ammaasiis isaanitti ni dhufa. Min kulli makaanin kallattii hundaan gara hundaan itti dhufa jechaadha. Wazannuu jechuun eeyqanuu bakka kanatti ni mirkaneeffatan. Ni beekan jechu. Annahum uxiixa bihim hayyee isaan marfamu. Hayyee marfamanii jiraatu halaakaan hayyee kana jala muranii beekan jechu yeroo kana immoo da'awullaha rabbi ni kadhatanii muqlisiina lahu ddiina jechuun kadhaa rabbii qulqulleeysoo haala taaniyyaa muqlisiina lahu ddiina kadhaa rabbii qulqulleeysoo haala taanii waan biraata duraan gabbaran saniin kadhatan jechuun bakka sanitti nun baaftuu ni beekanii. Hayyee la'in anjeeytanaa akkana je'an jechuun mala. Hayyee la'in anjeeytanaa jechuun yoo rabbii yoo nagee nu baafte min haadhihii jechuun balaamma nu qabde tanarraa musiibaa gartee gaa nutti buute tanarraa yoo nagee nu baafte lanakuunanna jechuun wallaahi ni taana je'anii mina shaakiriina warra si galatoonfaterraa taana je'anii jechaadha. Amma la'in anjeeytanaan kun maquulun liqoolin maazuufin jechu da'awu allaha muqlisiina lahu ddiina cibaadaa waamicha kadhaasa rabbii qulqulleeysoo ta'aniiti qaa'iliina jechuma kaja'an haala ta'aniin jechaadha. La'in anjeeytanaa min haadhii lanakuunanna min ashaakiriin hayyee akkas ja'aniiti du'aa'ii godhatayyaa falammaa anjaahum yeroo rabbiin isaan nagee baasu waa gara gartee gammaan tana deeman sanitti nagayaan hoggaa isaan oofeeya. Hayyee dambalii san duraa hoggaa nagaa isaan baase idaa hum yabguuna jechuun yeruma kana isaan ni roorrisan yookiin ammoo badiin hojjetan zulmii fil ardi jechuun lafa tana keessatti nama miidhanii bigayri laqqi jechuun haqa maletti jechaadha. Namatti roorrisan jechuun yaa ayyoonnaa sochuu yaa namoota jedhema rabbiin hayyee innamaa bagyukum roorrisuun keessan kun alaa anfusikum hayyee matuma keessan irratti zulmiin isin hojjettan kun isinumatti deebi'a jechaadha. Mataa'a alhayaati duniyaa tamatta'uu jechu hayyee qananii jiru addunyaadha jechaadha. Tamatta'uu jechuun ammagaa mee qananiyaa jaan rabbiin mataa'a alhayaati duniyaa qananii jiru addunyaadhaa ta'e isin irraa deemtu sammee qananiyaa hanga addunyaarra jirtayyaa. Eemmatu waan hin jirre jechuu bar
يتمتعوا متاع الحياة الدنيا جيتشارا ثم إلينا مرجعكم سنبودا موجة ما الدنيا بودا غرا خينية ديبين كيساني فننبئكم جيتشون سني في موجر يخيسن التيمنا بما كنتم تعملون ناوان سنجتو ترتن سيئا إنما مثل الحياة الدنيا إنما برغرتي سفت جرو دنيا دا فكين جرو دنيا دا كما إن أنزلناه akka bishaan isa buufneeti mina samaa jechuun duumessarraa bishaan roobaa kan buufne faqxalaxa bihi jechuun bishaan saniin kan wal makatee nabaatul ardi hayyee margi dachiidhaa biqiltuuleen lafaa jechaadha. Roobni hoggaa bu'e magaa hundumaatiitu mayra. Wal makatee mayraa diimaan gurraachi adiin daalachi kun hundinuu jira. Mimmaa yaakulu naasu jechuun waan namni nyaatuu fi wala na'aamu waan beeyladaan nyaaturraa kan ta'e biqiltuuleen sun jechaadha. Margi lafarraa margu sun hayyee gosa gosaan jechu kan namni nyaatu jira kan beeyladoonni nyaatu jira jechaadha. Akkanatti hoggaa hattaa idaa akadatil ardu fa'idaa akadatil ardu hoggaa lafti tun qabaatte jedhe. Zuqrufaa jechuun faaya siidhaasan. Hayyee lafti tun hoggaaniif miidhagdee hayyee faaya siidhaasan hoggaa qabaatte wazayyanat jechuun hoggaa bareette wazanne jechuun ahluwa hoggaaniifisee jiraattonni lafa sanii abbootiin lafa san qaban annahum qaadiruuna alayhaa ja'a. Hayyee lafa tanarraa oomishatu irratti danda'u hayyee hoggaa ibseen jechuun ma'ataa kan isitti dhufeeti. Amrunaa adaabni keenya leeylan jechuun halkan ta'innaa nahaara yookiin guyyaa ta'innaa ja'a. Akkasi jechuun faja'alnaahaa biqiltuulee sani kan goone hasiidan ay mahsuudan jechu asii faciilun bimaanaa mafcuulin jaaniinigaa. Faja'alnaahaa kan biqiltuulee san gooneeti hasiidan jechuun haamamaa kan gooneeti. Kan lam taqna bil amsi jechuun akka waan duraan achiin jirreetti jechaadha. Akka waan duraan achiin jirreetti goonee barbadeessine kadhaalika jechuun akka sanitti nufassilul aayaati gorsa adda adda baafna liqoomii yatafakkaruun warra xiinxalaniif jechaadha. Amma addunyaan tun biliclicuma jechuu bar. Amma gartee akkuma roobee lafa tana biqilchee magarsee margi hundafeetu mammaasiise qilleensi dhufee lafarraa dhabamsiise laamma. Ayyaadha ummanni gartee gaa lafa san eeggatu warri biqiltuu san eeggatu harka duwwaa hafeete jechaadha. Jireenyi addunyaatiis akkasuma jechuudha baran malaa. Yoo dumaatti quban qabne si harkaa kutaa. Wallahu yad'uu jechuun rabbiin nama yaama. Ilaa daari salaamii gara biyya nagayaa sanitti nama yaamaa jaa. Gara mana nagayaa gara jannata. Wayaadii jechuun ni qajeelcha maasii mayyashaa'u nama fedhe ni qajeelcha. Ilaa siraaxin mustaqiim jechuun gara karaa sirriidha. Gara karaa sirriitti ni qajeelcha nama fedhe. Hayyee dubbiin fedhii isaati. Lilladhiina ahsanul husna jee rabbiin ammaa. Warreen dalagaa babbareedduu hojjetaniif jaa. Hayyee alxusna hayyee gartee galata bareedduu santu jira jechaadha. Jannata bareedduu santu jira. Lilladhiina ahsanuu jechuun warreen dalagaa bareechanii hojjetaniif taadha. Alhusnaa jechuun mindaan bareedduun jannanni sun isaanii taatuudha jechuudha. Waziyaadatun jechuun daballi maasiise yaa. Fuula rabbii faalaaluu dhagaa ziyaadaan tuni. Walaa yarhaqu jechuun hin hagoogummas. Wujuhahum jechuun fuula isaanii kana hin hagoogu qatarun qotorri. Qatarun jechuun gurraattomin hin hagoogu jechaadha. Sawaadun jechuma gaa. Hayyee walaa dillatun jechuun salphinninis hin hagoogu jechaadha. Ulaa'ika asxaabul jannati. Isaan akkasiisu warreen jannataati hum fiihaa khaaliduun naan jannata keessatti waaruudha. Walladhiina kasabu sayyi'aati warreen hamtuu garagaraa hojjetan ammoo jazaa'u sayyi'atiin galanni hamtuudha bimitlihaa
ayyee qixuma isiidhaatiin fakkaattuma isiidhaatiin wataraaquhum isaanni haguugdii maas achitti zillatun jechuun salphinni isaanni haguugdii akka gaafa addunyaa sanii miti jechaadha. maa lahum jechuun isaaniif hin taane min Allaahi rabbiirraa min caasimin tiksaan isaaniif hin jiru azaaba rabbii jalaa ka isaan baasuun qaban jechaadha. ka'annamaa ughshiyat akka waan haguugamtee fakkaatti wujuuhum fuulli isaanii qixaacan min alleyli ayyee kutaa halkan dukkanaarraa ta'e muzliman jechuun halkan sun dukkaneessaa kan ta'e jechaadha. kutaa halkan dukkanaa akka waan fuudhanii fuularra kaa'anii fakkaataa jechummaa jireenyitti hin tolle jechu. ulaa'ika isaan akkasii sun asxaabun naari warreen ibiddaati hum fiyaa khaaliduun naan ibidda keeysatti waaruudha. wayawma naxshuruhum guyyaa gartee gaa mushriktootaa fi hayyee wantoota isaan gabbaran san walitti qabnu sammee dubbadhaa jemma. wadkur jechuun yaadadhu meeyime yawma naxshuruhum jechu hayyee guyyaa isaan kaafnu jami'aan hunduma isaaniitu walitti qabnu jechaadha. hayyee mushriktootaa fi waan isaan rabbitti sharraksiisan saniis jechaadha. hayyee guyyaa isaa walitti qabnu bakka takkatti rabbii walitti fidaa guyyaa qiyaamaa sanammagaa eenyu fi eenyu hayyee mushriktootaa fi taabota isaanii san rabbiin bakka takkatti walitti fiduu jireechaadha. waan isaan addunyaa irratti gabbaran san baree walitti qabu thumma naquulu jechuun duuba ni jennaa lilladiina ashrakuu warreen rabbitti waa sharraksiisanii ni jennaa makaanakum bakkuma teeysan tattaa'a jechuu ilzamuu makaanakum jechu hayyee bakkuma teeysan qabadhaa antum wa shurakaa'ukum isinii fi gabbaramtoonni keeysan sunis bakkuma jirtan tattaa'a jechaadha. fazayyalnaa jechuun ni fageeysinaa beeynahum jidduu isaanii adda baafna jechaadha. eemma isaanummaan kunuuhu hayyee yaadaanis adda baan akkasuma zaataanis jechuu waja'alnaa beeynahum mawbiqaa jaabar allayyaa jiddutti goonaa jaabar rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. yaadaanis kar tokkon jiran jechuudha barga. allah 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 hayyee fazayyalnaa jechuun adda baafna adda fageeysinaa beeynahum jidduu isaanii jechaadha. addunyaa irratti immoo waliif gartee gaammaan wal gargaaruu turan. waqaala shurakaa'uhum gabbaramtoonni isaanii ka isaan shariikan rabbiiti jaan sunni jaaniin maa kuntum iyyaanaa ta'buduun naan isin waanu gabbaruun turre jaaniin jechaadha. ammachitti haadan itti garagalanii morman jechumma fakafaa billaahi rabbumaatiitu gayaa shahiidan jechuun ragaa ta'u beeynanaa wa beeynakum iddoo keenyaa fi keeysanittis ragaa ta'uudhaaf jaa. in kunnaa janammaga kan amma warra gabbaree ja'a bar in kunnaa jechuun dhugumatti nuti ni taane iniintu mukaffafatun min athaqiila innahu jechu hayyee dubbii kunnaa jechuun nuti ni taane an cibaadatikum lagaafiliin naan isin nu gabbaruu sanirraa dagatoo taane jechaadha. eenyumma kaju'uun warra gabbaramuu ture santu warra isaan gabbaruu ture kanaan ja'a mushriktoota kanaan. ta'olii sanirraa islaama waqaala shurakaa'uhum maa kuntum iyyaanaa ta'buduun kun ammalaa jecha shurakaa'otaa sani jecha gabbaramtootaa sani hayyee isin waa maa kuntum iyyaanaa ta'buduun fakafaa billaahi shahiidan jedhamaasis rabbumaatiitu gaya ragaa ta'u beeynanaa wa beeynakum jidduu keenyaa beeysanitti. in kunnaa jechuun sha'anii nuti ni taane jechu hayyee an ibaadatikum lagaafiliin naan isin nu gabbaruu sanirraa dagatoo taane nuti quban qabnu jechaadha. hunaalika je bakka sanitti jechumma bakka warri gabbaree fi gabbaramees walitti garagalu sanitti jechaadha. tabluu jechuun ni qoratamti tukhtabaru jechu hayyee ni qoratamti kullu nafsin hundummaa lubbuutu maa aslafat waan dabarsite sanni qoratamti jechaadha. yookiin ammoo tabluu jechuun ni agartii jechu kullu nafsin hundummaa lubbuutu maa aslafat waan addunyaa irra dabarfatte san ni agarti jechaadha.
yookiin ammoo tatluu qiraatiin jettus jirti jaanamma. Tatluu jechuun ni qaraatii kullu nafsin hundummaan lubbuutu maaslafatu waan dabarfatte san jechuu. Iqraa kitaabaka kafaa binafsika alyawma alayka sii baasani gaa. Warudduu jechuun ni deebifaman. Ilallah jechuun gara Allah mawlaahumul haqqi jechuuni. Ayyee gara Allah ayyee mawlaahumul haqqi rabbii isaanii ka dhugaadhaa san jechaadha. Ayyee gara gartee gaammaan tana qabaataa isaanii ka dhugaa san ka isaan uume san. Kaafirtoonni laa mawlaa lahum jedhema suuraa Muhammad keessatti. Kaafirtoonni mawlaan qabuu jedhe. Asitti immoo warudduu ilallahi mawlaahumul haqqi jemma. Ayyee mawlaan achiitii fi kaasii kun hiikni isaa garagara jechaadha. Naasiran qabu jechu laa mawlaa lahum deeggaraan isaaniif hin jiru tumsaan isaaniif hin jiru jechu. Achitti maanaa naasiraati. Asitti immoo gartee gaammaan tana maanaa maaliki jechaadha. Qabaataa isaanii ka isaan uume san ilallahi mawlaahumul haqqi gara gartee ga Allah rabbii isaanii ka dhugaadhaa san. Eeyyee gara Allah ayyee uumaa isaanii ka isaan uume ka dhugaadhaa sanitti jechaadha. Wadalla canuhum isaanirraa badaa maa kaanuu yaftaruu. Wanni uummatuu turan sun kijibni addunyaa irratti uummatanii nuti warra jannataati jechaa turan sun hundinuu isaan harkaa bade jechaadha. Qul jechuun jiimmee kaafirtoota kanan man yarzuqukum eenyu isin soora. Nassamaa jechuun samiirraa rooba buuse. Wal ardi jechuun dachiirraa immoo biqiltuu magarsee eenyu isin soora. Amman yamliku samaa wal absaara. Moo isa dandayuuti jiraayee isin dhageessisuufi. Ayyee harkaa isinii kennu. Ayyee kagartee gaamma harkaa fi dhagaya isinii kennuu danda'uu jiraayee jedhiini. Waman yukhrijul hayya. Ayyee eenyume inni gartee gaajiraa dhalachiisu. Minal mayyiti jechuun du'aa keessaa. Habaasu ni jiraayee ji'i gaafadhu rabbii gaditti. Wayukhrijul mayyita jechuun ka du'aa dhalachiisu ni jira. Hiyaa minal hayya jechuun jiraarraa jaa. Waman yudabbirul amra. Ka amrii hunda gartee murteessu ni jiraayee ka amrii hunda gara gaggalchu. Ka dubbii hunda muree geessu ni jiraa ji'i gaafadhu jechaadha. Gaafii tan amma deebisaa maal jaarree rabbuma malee hin jiru jechuu ta'a fasayaquuluuna Allah. Ka kana hunda hojjetu Allah jechuu jiru. Faqul afalaa tattaquun. Naan afiduu maan sodaanne isa san jechaadha. Eega kana beeytan ammala tooyidul rububiyyaa fudhattan saniifuu gara tooyidul uluhiyyaatti maafichi hin ceene jechaadha. Fadhaalikumullahu ayyee inni san hunda hojjetu Allah. Rabbukumul haqqu jechuun gooftaa keessan ka dhugaa san jechaadha. Famaadaa ba'da laqqi eega rabbii dhugaati waan hafne illa dhalaalu jechuun ka jallinaa malee jechaadha. Eega gartee gaa karaa dhugaati ayyee jallina malee maaltu jira jechu. Ayyee eega gartee gaa sunnaadhaati bidaa malee maaltu jira. Famaadaa ba'da laqqi illa dhalaalu. Eega rabbii haqaati rabbii gartee gaammaan tana isa gabbaruu naqaati. Ha isa gabbaruun jallinaa malee maaltu jira hin jiran jechaadha. Fa'annaa tusrafuu. Naan akka uumatti irraa garagalfamtanis yaa gaafirtoota. Kadhaalika jechuun akkasanitti haqqati jechuun mirkanooftee kalimatu rabbika. Jechi rabbii keetii alalladhiina fasaqu warreen ajaja isaa irraa ba'an irratti jechaadha. Mee maaltu mirkanaawee annahum laa yu'minuun. An isaan hin amananiin akka itti mirkanooftee jayyaa. Amanuu dhabuun isaanii jechuudha. Akkanatti mirkanooftee jechaadha. Darsiin teenya taadhaan tana fakkaate qajeelloon harka rabbii jirti numaan nu haa qajeelchu. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رحمن الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة